کمیته که حکومت اسرائیل راپورتک دایا بر پرسین وی ولاتی دیده دبیجه ایرشین ترکیه لسر روش آوای کردستان مترسی و خطر لسر آسایش اسرائیل جی چید کن. بر پرسه که وزارت دروی اسرائیل جواکان اف دولتی دخوازه داویل ایرشین ترکیه لسر کردن سوری بینه. کمیته نیگل که بر پرسه ده نرخاندنا بودشیا بروانی اسرائیل ده در راپورت خود دبیجه ترکیه دخوازه وان نافچین بره که بره دست عثمانیان دابون جاره کردن بخبن کنترل خو اف یک جی دبه گف دبه خطر لسر اسرائیلی هر وها پیشنیار که 4 میلیارد و 130 میلیون دلار امریکی تایبت جبو روبروبونا لهمبری ترکیه جبو ارتشا اسرائیل بین فقط تاندن سروک وزیر اسرائیل جی درباره به راپورته داده بیجه راپورت گلکی گرینگه و او آمدن ریل بروان تهدید ترکیه بگرن. سروک مهپه دولت باخشلی د جوینا پارتی خوده لپارلمان ترکیه دیسا بحثا روشا سوری کر. بیگمان دماکو باخشلی آخفی بحثا پکه که بحثا یپگه بحثا داعشی بحثا هیزا کوریا اسرائیل و امریکا جی کر گوت پکه یپگه داعش پروژه که اسرائیل و امریکانه. دخوازن استاتویا نو یا سوری لدجی ترکیه بکار بینن اب باخشلی دبیجه. گوت نها دما جنوب آوا کرنا سوریه لسر روز آوای کردستان جی دبیجه لوی داره لدجی ترکیه لیستکه که خراب هیا. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yılla beraber oynanan DAEŞ oyunu لأمريكا بدەستپێکردنە ساڵا نو لیستکا داعشێ تێ لەیستن. بۆمبەیەن دتەقن عێریشên چێ dibin berî ku Trump li ser kursiya desthilatê rû ne bi çend rojan ev hemû eger li Sûriyê lîstina lîstikeke xirab nebe çi ye? PKK, YPG, Daeş û hêza Kura İsraîl û Amerîkayê ji bo statûkoya nû ya li Sûriyê dijî Tirkiye pêk were di nav hevkariyê de ne. Hêviyên PKK û YPG ji Îsraîlê hene û hawara xwe digihînin Amerîkayê. Bi carekê karta Daişê avêtin holê. Kî dikare bibêje ku ne planeke ne merdane ye û bixwîn a rawestgeha bêhinvedanê ye. Di vê mijarê de kî dikare me bide bawerkirin û razî bike. Di wêneyê mezin ê ku em dibînin de lîstika emperyalîzmê ya ku em dorpêş kirine heye. Navenda ragahandina hêzên Sûriya Demokratîk di derbarê rewşa herî dawiyê ya şerrê derdora bendava teşrîn daxuyaniyek belav kir. Hesedê got wan bi dronan 27 bargeh û xalên çekdaran bombabaran kirine di encamê de dibêje gelek çekdar hatine kuştin 5 otomobîlên serbazî jî hatine teqandin. Di heman demê de êrişên çekdaran bi piştgiriya dronên Tirkiye li ser gundên Elûş û Til Erîş berdewam dikin. چەکدارên ارتêşa niştimanî ya girêdayî Tirkiye êrişên xwe bo serpêgehên Hesedê li gundewarên Minbic û derdora bendava Tişrînê tundkirine. Ew karwanên hêzan dişînin eniyên şer û bi dron û topxaneyê derdora bendava Tişrînê dikine armanc. Li hember jî şervanên encûmena Minbic a leşkerî bersiva êrîşan didin û hêzên êrîşger bi roket û dronan dikine arman. Beşdarbûna topxane, balefir û dronên artêşa Tirkiye di şer de û gefên berferehkirina êrîşan hêzên esayîşa rêveberiya Xweser jî xistina rewşa amadebaşiyê de. قوى الأمن الداخلي وهيئة الداخلية في أنحاء شمال وشرق سوريا قامت ببعض هێزن asayişê û desteya navxwe li Bakur û Rojhilatê Sûriyê hinek amadekarî kirine û tedbîrên xwe amadekirinê girtine ber eger êrîşeke bejahî ji aliyê faşîzma Tirk ve bo ser navçeyên me hat kirin. Em wekî hêzên asayişê em ê li kêleka hêzên Hesedê rawestin û em ê şer bikin û beravaniyê li xak û gelê xwe li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bikin. Em îro dibînin ku bêdengiya civaka navdewletî li hember van êrîşan bo ser navçeyên me yê ewle heye û îdia dikin ku ew şerê terorê dikin. Lê em dibînin ku çavkaniya terorê Tirkiye ye û
و ترکیه او سپانسر تروره. پشتی نزیمه هکیج ایریشن ارتشان اجتماعی با سرهزن حسده و درکتنا شر و پفچونان دنافبره هر دو آلیان ده 282 کس هاتنه کشتن و جان خوش دستانه. لگوری روانگاه مافن مروف 201 جکدارن ارتشان اجتماعی هاتنه کشتن 56 شروان حسده جان خوش دستانه و 25 سویل جی بونا قربانی. حسین عمر روداو ونزانن ها خطر هری مزن لروج آوای کردستان کینه چه هزیانجی؟ داعشه جبرکو بحزاران گرتین داعشه مالبات نوان زاروک نوان لروج آوای کردستان دزاندانا دانه دکامپان دانه کسوانا به جمخواه راپورتك هيا دبيجا داعش خو آمدادك كو إيريشي زندان صناعة بك لا حسكي كو اندامن وي ريخصنا تروريست تيدا قرتينا او زندان دبن كنترولا هيزين سوريا ديمقراطيك حسدي ده لهمبري ويا كيجي لدردورا زندان تدبيرين امنيين قلكي تند عطنا ستاندن هناك فرماندارين هيزين سوريا ديمقراطيك دبيجن احتمالا ويا كي هيا كو إيرشا تركي لقل إيرشا داعشي دهمان دميدا لوين اوف تشي ببه